Abi varlığı değil, abi weekend'dir. Abi varlığı değil, abi livet ut kan vi gå.
zdjąć czapkę? Nie, bluzę nie. Bluzę nie. Chowaj. Ja też się tak. Dawid, zobacz! Tata, tak! Dawid. Synku, uważaj. No może być fajnie. No. To wstyd, kurwa, na plaży trzeba rysować. Idzie chyba. Chodź tu, Sebastian. Ona idzie do samochodu. Nie, chodź tu. Zobacz, tato! Brakuje! Co? Ja teraz tam wejdę i wyciągnę. Co wpadło? Siedzenie z motora. No to wejdź tam. Wystań tu, Sebastian, chodź tu. Chodź tu z tym motorem. Sebastian, chodź tu. Ej, tam jedziemy. A może sobie na trawie, to będzie wtedy łatwiej. Ja mam benzyniści tam. Co ja
motor? Co? Gdzie Sebastian ma motor? Nie! O! Tutaj mam motor. To weź go tu na stół połóż. Gdzie jest mój motor? Aha! Mam! Zobacz! Mam! A ja mam dinozaur. Nie, dobry kozy. Idziecie z nami do domu. Tak. Au. Ja idę go schować. I potem ty musisz znaleźć mojego, ja muszę znaleźć twojego. Ej, witam. Dobra, pa. Ty schowaj gdzie. Ty schowaj. Ale ty teraz schowaj. Weź motor i... Ty szukaj dinozaura. Dawid, Dawid, jak on się zgubi, to ty będziesz w targan za uszy. Mamy cię. Nie chyba, nie. Bawi, ja tutaj będę. Okej, ty gdzieś tam bądź. Daj! Byliśmy kolegami. Co? Yes, the Chronicle looks good. They're all drag racing. No, it's not a drag. It's a full racing track. It's 2.5 kilometers. Everything in one. Bound. Yes. Ja idę do lasu. Daj, Daj, gdzie to? Gdzie to? Ja idę do lasu. Daj, pa. Ty idź tam, ja idę tam. Pa. Ja idę tam.
Pierwsze 25, później ku zleci. Dawid to zamiast sprawdzić jakie motory jeżdżą, to się bawi tym motorem. Szybko uciekajmy do naszej bazy. Dilo! A! Nie spadł! Au! Dilo! Chodźmy do bazy! Musimy sobie tak jechać. Jezu, jesteśmy w lesie. Musimy przejechać przez las. O! Dino! Gdzie Mamy cię. Dino, podałóż ty się schowaj, on mnie nie złapie. Je bent een kikatski. Je bent een kikatski. Mijn hele motor door de loops. De route zit ik er niet. Gdzie jest Dilo? Nie wiem. Mów, gdzie jest Dilo, albo gdzie jest Dilo. Mówię ci, że nie wiem. Widziałem go ostatni raz, jak uciekał z wyspy. Czyli muszę iść tam, tam i tam. To jest. 14,7. Ja już tam daleko. Słabo mam telefon, bo Ilo. 20%. Ile? 50. Dilo! Ja mam Dilo 30. podałóż. No. Dilo Nie po. chcę nie nagrać, nie? Dilfo. Się nagrać nagram. Dilfo. Cio. Już go nie ma. Tak. Powiedziałam, że wypłynąłeś z jakiejś wyspy. Gry, Billy. Jego lat. Nie, Sebek, czekaj tam. Już bo. Teraz on też musi się schować. Tylko gdzie indziej. Dawid. Co? Szaszkę. To. No gdzie on jest? Mówił, że Dilo gdzieś wypłynął z wyspy. Już poszłam. Ale jestem brudny. Muszę pojechać. Gdzie jedzie? Muszę pojechać i się umyć. Kiedy? Chodź. Jedziemy. O! Dilo! Sebek, nie
On będzie Powiedz halo. gadał. Sobek, powiedz halo. Halo. Aaaa! Baduś! Teraz to pewnie najwięcej się da się mogło Baduś! Wilgowaki! Czerwony samory? Co? Czerwony samory? Ten wilgowak! Uwaga! Aha! Ten wilgowak! Nie, ja byłem torem. Mam cię, Dino. Gdzie ty byłeś? Podejrzewam, że teraz przez te 20 minut to się najwięcej motorów zacznie zjeżdżać. Czy to był twój syn? To było teraz tak od razu. Chodź. Dilo, chodź, idziemy się pobawić. Stop. Dino. Czy pozwoliłem ci? Pozwoliłem ci? Nie, nie pozwoliłem. Ale... Może. Jej, jedziemy! A wy... Ja słyszałam, że tam jest jakiś chwilek. To ja. Dobra, chodź. Dilo, chodź, jedziemy! Cebulek jeszcze trochę się zacznie, dobrze? Jeszcze trochę i pójdziemy tam oglądać motory, dobrze? Zaraz się zacznie. Sama, nie mogę! Ja! Co? O, Dawid, wyjdź. Dobra, chodź. Pomoc! Dilopozaurus. Co to jest? Co? Co to jest? Dilopozaurus. Dilofozaurus? No. Znasz go? On pluje jadem. Napluje ci na buzię, to nic nie widzisz. I potem giniesz. Bo to też jest taki śmiertelny gaz. To się tak nazywa kwas. Seb! Dilofozaurus! Dilo! Dilo, gdzie jest Dilo? No gdzie? Prawie jak ty, Dawid. O! Puściła. Nie będzie. Nie będzie, zobacz. Co? Bateria się rozładowała. Bateria? No. Za dużo naciskałeś. No bo przez chwilę blisko. Gdzie to bateria się odpala? Tutaj. Tu bateria się zmienia. Tak? Tu odkręca się i baterię trzeba zmienić. To nie naciskaj. Tata później kupi baterię, dobrze, synku? Nie mogę, nie mogę. Dilo. Akuje. Dilofozaurus! Daj zobacz. Było przed chwilą. Takie jedno. Już nie naciskaj, bo się nic nie ma. Dilofozaurus! Pomocy!
byłeś na dronie. Ja? Tak, będzie filmik stąd, a ty będzie głupi Dawid motorem się bawi w trawie. Sebek, Za ile minut? Za minutę, Sebastian, a nawet pół. Seba! Sebek, za chwilę będą się ścigać. To ty idź. No co? Zaleciało tyłem. Nie przesadzaj, Dawid. Sebek. No wino. Patrz, mam tutaj kawę. Aron, ég ætla að fljúga drónunum svolítið langt, aðtöga hvort það sé einhverjar hömlur á þessu. Já, hömlur á drónum. Já, meina, hann segir svona, nei, ég látt ekki bara á það. Já, já. En eru ekki skráðir inn? Ég held það. Ég ætla aðeins að... tam dron jest, widzisz? Będzie latał dron. O, jest dron. Widzisz, i zaraz poleci. Dawid będzie sterował dronem. To jest kamera. Pan będzie nagrywał. Gdzie to będzie widać? Wszędzie. Na telefonach? Ej, Dawid, ty jesteś głupi. Er komið mynd, Aron? Já. Ok. Það mækinn þarna líka. Já. Patrz, leci. Widzisz, pan steruje. Það býr til sjálf. Það er ekki það lengra. Zaraz tu dwoma? Já, ok. Leci kamerować. Poleciał motorem. O! Patrz. To nie mosy, to auto. Jak daleko poleciał? Nei, ég er að teipa. Ale to jest... Hömlur. Læsist eitthvað fyrir mig, nei? Sjá, ég er með 27 metra hæð. O, jak daleko, co nie? Widzisz, daleko poleciał? Tam. Tam takie krzyki. Chcesz tę paczkę, synek? Czapkę. Hvernig er, Różne getur tapki? séð hérna hvernig signalið er? Wino, wino! Wino! Er þetta slökk á því? Daj, masz! Hálfbata með því. Wino, wino! Wino, wino! Það þarf að slökk á því. Wino! Skilji. Chodź! No, to ciągle trwało. Wino, chodź! Transmission hérna. Það er pittan. Kawę! Frequency. Það er dual mode. Kawę! Mięsko! Kawę? Mięsko! Zing, 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 zing. A! Muchu! O, tu
hvernig ég geri það sko. Új, Nei, þá verðum við bara að lifa þetta. Já, við þurfum bara að googla þetta við tækjum henni. Jedź. Nie zbywa. Já, Aron, ég held að það sé allt í Afríka. snúa tilbaka. Það er kóngulóarmaðurinn. Veistu hver kóngulóarmaðurinn er? Hinrik, Já, þú ferð í AR Nie ma, settings. zobacz. Nie ma. hvað séu, AR settings? Já, ferð ykkur í settings og í AR settings og þar stendur show home, nei show AR home point. Þú slökkt á því. Kokonat! AR Zobacz. settings. Hvað er það? AR. Það er örglamst inn í settings eða properties og svo AR settings. AR settings, shit. AR settings, er það? Eitthvað AR home point. Já, komið. Það ætti að vera farið. Apikalades! Er það farið? Yes sir. Ok. Nie przestań. O, bo tutaj chodzi o rowa. Będą się ścigać. Þetta skiptir og drónar, taka smá beauty. Kíkt á pittina eins fyrir okkur. O, tutaj jest. Hvernig er þetta? Mjög gott. Er eitthvað högt? Nei. Þetta var miklu vel þetta var síðan. Daj. Ok, meirið, ég ætla að lenda Aron. Flottur Porsche hérna. Þetta á endan með kallinu. Seba! Bajo! Já. Sebek, odwróć się. Seba! Patrz tam. Gdzie jest dron? Tak? Patrz tam. Tak? Tak, patrz tam. Aron. Já, ég ætla kannski að setja þetta í... Já, hérna. Ég reyna að hafa lágan á þessu, ég vil blæða þessu. Er eitthvað sem ekki að ganga í bílana? Cia! Seba! Held ég sé að fara að byrja núna. Hefur eitthvað, já. Ég er að lappa út í braut. Þannig að eru, réttum við kannski súkkulaði drikk sem er þarna. Okej, wow! Sko, Aron, það er svo óþægilegt að sitja hérna, það er allt svo hvítt í kringum hann. Ég fæ ofbert í augun. Mér langar að sitja hér. Svo á bak. Já, þannig að sé ekki hvítt af fólk í augunum hann, sko. Og líka, er þetta derhóð sem ég get ekki lána?
Árekstur, maður. Hæ? Shit, strákar. Það þarf að, holy moly. Það þarf að gera eitthvað. Hann er slasaður, stórslasaður. Rautt flagg!
nefnilega ekki drónin. Drónin? Já, hvort það sé bara sambandsleysi. Það hafa ég. Það getur verið. Hann er alltaf svolítið þannig stað. Ég get reynda að koma honum hinum megin. Já, það er þannig bara einhver leys. Það er nefnilega járnstykki þarna. En núna? Hvernig er sambandið núna, Aron? Hræðilegt. Hræðilegt? Í alvörinni? Já, það er í lagi núna. Ok. Hendrik, ertu með headsetið með þér? Hæ? Ertu með headsetið með þér? Nei, já, það eru til. Það er bara diskur. Já, gerðu. Já. Það heyrist í mér, eða ekki? Jú, ég heyri þér. Heyrðu þið mér? Já, ég er flott. Já, shit.
ekkert breyst sko. Ég ætla að gera eitt, byrju. Ég ætla að taka út í sambandi, setja í samband aftur. Og samband aftur. Strong signal. Já, það er strong signal. Fylgja henni, ég ætla að trakka með henni. Shit. Power lines, honestly.
Drottinn er fínn í útsendingu sko. Drottinn bara lítur vel út í útsendingunni sko, nema í megasúmi sko. Já, ertu að horfa á útsendinguna? Já, hann lítur mjög Já, já. Megasúmi er hræðilegt. Já. Frekar að þú farir nær. Já. Það er yfirleitt undir um 4 klukkur. Fantaskjáðan og það líkan er að líka. Já, flott. Hérna er ég að skoða þetta sko. Mjög flott, mjög flott. Þetta er frábært. Þetta er bara miklu betra heldur en á, þú veist. Já, þetta er bara allt annað sko. Já, ég skil. Abi var hlutir, abi ríkir vetur,
Þetta er félag bifreiðaeigenda á Íslandi, Erkifjendur FIB. Já. Erum við fannast það? eso. Þessi eru fremstir. Já, þetta eru fremstir.
þetta að hringja líka. Barátta hérna. Veit það ekki alveg. Hann að koma inn á beinakamera núna. Ok, ég sé hann.
zooma út. Bakka. Jú, bakka. Kæri áhorfundur, þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið. Útsetningunni í lokið hérna hjá okkur í dag. Slitnaði smá sambandi hérna hjá okkur áðan. Blá lokin, við vonandi rétt náðum að inn endirinu fyrir ykkur. Þakka ykkur bara kærlega fyrir áhorfið hér í dag. Sjáum ykkur aftur næst þegar það verður einhvers konar viðburður hérna. Allan að sjá ykkur á brekkusprettinum á Akureyri. Takk fyrir í dag. Það var stórfenglegt. See you næst. Abi var hlutir, við gerum betur. Abi var hlutir, lífið er ljúft, gerum því við gott. Einnig ef þið langar að vera lýsandi. Okkur vantar lýsendur, hafið þið samband endilega. Hafa það gott. Verið bless.